U delu Education unosite lično obrazovanje, počevši od trenutne ili poslednje srednje škole. Ako u pretraživanju srednjih škola izborom zemlje ne nađete vašu instituciju, kliknite na I don't see my high school on this list i ručno unesite podatke o školi. Potom unesite mesec i godinu početka srednje škole, odgovorite na pitanje da li je u pitanju internat, da li ćete dobiti diplomu sa te institucije, kao i kada ćete diplomirati. Ako ste menjali škole, odgovorite u sledećem delu na pitanja o početku i kraju školovanja na prethodnoj instituciji i zašto ste menjali školu. U sledećem delu odgovorite na pitanje o eventualnim kursevima koje ste pohađali na univerzitetu ili koledžu. U delu Grades počinjete od odgovora na pitanje o broju đaka u vašoj generaciji. Odgovorite na ovo pitanje sa najbližim mogućim brojem ako nemate tačan podatak i zapamtite da su u pitanju samo učenici četvrtog završnog razreda u vašoj školi. Class rank reporting u velikoj većini slučajeva ne postoji u domaćim školama, tako da bi trebalo da odgovorite sa none. GPA scale reporting u našem slučaju je 5, osim ako niste u školama sa drugačijim načinom ocenjivanja. Cumulative GPA je vaš prosek iz svih dosadašnjih razreda u školi. GPA weighting. Ovde ostavite odgovor unweighted, pošto svi predmeti nose istu težinu i daju istu maksimalnu ocenu na kraju godine. U narednom delu unosite predmete koje imate tokom četvrtog razreda. Unesite broj predmeta, potom izaberite koju vrstu organizacije vaša škola ima za predmete. U našim školama su predmeti tokom cele godine, tako da bi trebalo da stavite poslednju opciju yearly. Kada unosite predmete, u padajućem meniju izaberite oblast, potom upišite naziv predmeta, a nivo bi trebalo da bude regular, standard. U padajućem meniju možete da birate IB predmete ili da unesete opis da je u pitanju dodatna nastava. Poslednja opcija je raspored, u kojem obično unosite da je predmet tokom cele godine full year. Sledeći korak je unošenje nagrada koje ste dobili od prvog razreda srednje škole, naziva razreda u kojem ste bili i nivoa nagrade, da li je to bio međunarodni, državni, regionalni ili školski nivo. U delu Community-Based Organizations navodite institucije koje su vam besplatno pomagale tokom procesa prijave na koledže. U padajućem meniju pronađite Education USA, navedite ostale podatke i ponovite pretragu opet ako vam je još neka institucija pomagala u procesu. U delu Future Plans, planovima za budućnost, na kraju ovog dela prijave označite kada planirate da počnete studiranje na koledžu, koji je najviši planirani nivo obrazovanja i oblast koja vas interesuje.